Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriin kan. Bumangon ka, anak ko. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manan. Makaturturog at painanan. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan na maunaan data dagiti padat ang agbasbasura. Mapantaman na jay batok ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tayo jay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katuan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta agiskwela, anak ko. Basta ikararag tayo anasalon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wan? Wan, nanang. Kanayon mo't ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura. Sinalit kayo at ang tao. Ha? Ingirornos ko na kita. Kalpasan na, gulwin nyo laan. Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumano kayo man? Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iti kay pagkalkalan. Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang, nanang. Adupay ko mati maala ta ijay. Nagungat-matan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Garud naguyong niya, nanang. Naala, bye-bye amon, anak ko. Di mon panunutan da ijay. Naira nala siguro ama diti aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tane, maulawak. Maditirik nak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kasta ay anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gamin nga nabannog kan, nanang. So nga siyak tinagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariingdan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naimbaglakit din tada ka katulungak. Ang sakit ka di, nanang. Saan? Maulawak laan anak ko. Medyo nasakit laan ti bagbagik. Mangan ka di, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kaya't ko pa'y ti maturog. Ay, kanta anak man kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige, nanang. Nyanti kayat mo nga kantaak. Kumporme na anak ko. Basta tay amom akanta. Adumot dagiti kan kantaam. Amok mat analain kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalain agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaang. Duwa kayo, nanang. O sige, garod. Aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyamanakan ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nak
ag sangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibal lang plastic dito ruwarte pa kanan Ala, agdag ito yan, ikargak dito sako. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunani nanang, agsingsingpet ka. Umadayuat, inakon sumina. Dinak to sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaadan nyo. Wan Auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igib ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, Auntie. Ala, umay ka. Mapanta ije balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, Auntie. Saanan? Ibatim daytan. Saan na balik? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulunga. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kuwa, kasladyak kabailan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin. Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno addabos-busan nyo. Panunutam ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara matlaang iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Kat no makaadal ni Simon, isuntumat kan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalin man to ida. no kasta, kaya't mo ti sumurot kini Auntie Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinopanawan da kamin. Uray siya mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayat sumurot ka kankwa na anak ko. Ngab nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano akanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Dahito akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpraktis ka nuan. Madamdamakan amangan. Agpraktis ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo!
no saan ani? Simon Ramon! Simon, kunak tupay kat asikat yung mga abak. Auntie, nangabakak. Wan ka anakan. Yahoo! Nangabak ti ka anakan. Ay na, umay ka man ka anakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka. agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damat la umay pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damat tan nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanagan nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaan. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran mintuman ta anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary. Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-may sakan sa insan. Uwan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di. Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, ato'y Aha. Alawan siya nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanan. Uwan insan. Tanoan danton kwartak, da kamin tunti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabanog kayo nga agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatublip mo. Agkanta ka pa'y madamdaman. At dapay doon akantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy taunay, Simon. Auntie, Sana bale. Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idinaminsan ije balayo. ha? Imayak ko ma, auntie. Saanin ang masapul? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manangay. Ijay lugar tigayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie, Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti baybayad dakan ka. Nakabang ko. aywen auntie, saan nakadiagi eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Kan unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngamin tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie, Ala, aginanakan. Tainak maturugan. mailiw akon kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arong war iti rabi eh. Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta.
Nagadutit itadda a kwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tanghanak ik-ikkan. Agunget pa'y no agpagatangak itikanak. Nagsingput mo't ididamo. Ngam apay nga tangain mo yung. Maululawak Apay nga tang. Di akman kinang silaw pagdangan. Di matama isut pagsanggiran. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasalan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kanaka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayang na, agsasaruno ti awis ti kaanakak. Lisay, natumba mo dun iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan dirik nam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandan ni siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaaruba yu itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Iamid akon. Diyak kayatan ditoy. Apay! Anya ngamin tinapasamakan ka, anak ko! Natumbak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya! Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan-kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya! Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Diyak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainanak ka. Ako, di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamaban mo nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kas na, insan. Mabalin ka di, insan. Rumwar ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga Rod, insan. Ala, ituloy mo ti ibagbagam itay, anak ko. Kasano nga Rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamjakon maitalok ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuiter aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray din ang kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuha na aramida ka. Jakpat yun day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutan. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? So alading itak, insan. Ngamyawid kon ti anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni,
Apay asinurot nak dito'y anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adim dito'y igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wan? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ejay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog ka niya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon, Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umainak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati plano, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkuranga kada kayo. Mababainak, insan. Iso anang iyagak iti abastuyo. Pakawanandak ko mga insan. Saanan nga agpaot tibiyag ko. Iso akayat ko asulnitan tinagpasulak kada kayo. Anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpakot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Inday lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kanwan. Tarubuat at matandag iti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Dua taan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kan taamat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsingsingpet ka. Madayuan inakon sumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nagagko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilapay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kuha, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari, asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin masapsapol na. Diyak kaya na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanagan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, no kasya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kuha, sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak ta the good news ko kada kayo.
Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko, buy-buyahan ng dado at tao. Uhan, Mary. Intero asa nga lubungan, timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko, naglaing ka. Nanang, Kansaan laday ka? Gaputa ado dagiti naparagsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nangted iti tulong para kada kayo. Mabit lang ha? Aha? Atoy. ha? Nagado a kwarta. Diyos ko, Uhan. Mabalin yun dagi patakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. agyaman ak, madam. Diyos ko, agyaman kami. Naayat ka unay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi, apo. Kandi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami, Diyos ko. Biyag ti tao. Sa dino tinagapwam doon, ha? Kuha, mami. Nagkuyog kayo ka ni Brian, saan ka di? Di kaglibak, tay nawagak tinana. Awan kanupay ni Brian ije balayda. When, mami, nagkuyog kami ka ni Brian. Di mo't imbagak kan kaliklikang paylaang ti makikuyog iti nobyom. Agad adal ka paylaang anak ko. 16 yu paylaang ngam kanayo nan ti pa nagkuyog yu. Mami? Ala, ingkag palasan, tamang rabiitan. Brian, napnapanan niyo ka ni Donna. Kwa. Nagpasyar kami lang, mama. Nag-window shopping ije mo. Liklikan niyo pa ang tagkuyog, anak ko. Agadal kayo pa'y nga umuna. Makauray day taabana. Mama, palubusan da kami kung mga agkuyo. Tawan mo't dakis nga raramidan mi. Kun ipaspas nagmimut ti panagadal mi. Brian, Jack kaya ti kasta pa nagsungsungbat mo. Pagsaya atam ti ibagbagak. Iso adikan agkalintagan. Minor de edad kayo pa'y laeng ken ni Donna. Iso aliklikan nyo ti agkuyog, adakda kayo. Taamangan no mailawan kayo. Ragpaten nyo pa'y nga umuna dagiti arapapyo. Tano nakaturpos kayon, isunton ti panagkasaryo. Hello, Brian. Donna, kailiw ka man eh. Agkita ta ko ma. Saan ka makaruar, Brian? Agungat ni Mami. Ngam, rimor ni Mami. Ha? Napanan na? Adda na pan na ginatang ije plaza. Ngam, agsublimot la adagos day jay. Umayak nga rin dita balayo, Donna. Ngam, agawit mat la adagos ni Mami. Mabit la ije plaza day jay. Mabitak lahan. Pumanawag mo't ladagos. Umay kalakitaan. Ha? O sige, makaamu ka, Brian. Ay, ayatan ka, Donna. Ay, ayatan ka mat, Brian. No saan tala kumaaminor di dan? Agkasartan, Donna. Agadal tapay nga umuna, Ni Mami lakit din tinaglugan iti si Mardan atak sa iti batog. Darasam, agawit kan, Brian. Ay, sus. Amangan mo makita, nak. Alan, darasam ti rumwart iti balay. Ingkan! Ah, Brian, naggapu ka di tabalay? Ha? Nana. Adala na pan ko indad ka ni Donna. Nabayag ka di tabalay? Saan, Nana? Kasangsangpot ko laitay. Oh, anyat inaramid yu kan ni Donna.
Apay ngayon ranampay timbay itay awanak. Ha? Awan, Nana. Nagsarita kami lang. Unay kayo. Mami, di ko maungtan ni Brian. Mamin anumat nga ibagami kada kayo aliklikan yu ti agkuyog no dakda kayo. Talaga kadingawan dengdenggan yu. Sorry, Nana. Ala, agawid kan Brian. Kat maudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Naawatam. Agyamanak ta pinatgamtikin daw kung agsarak taray ma. Wen, tamok ang maipapan ka dagiti anak ta ti pagsaritaan ta. Oh, masansan nga rudan ti panagkuyog da. Di nakdengdenggan ti anak ko. Agpada ta, Marlene. No bagbagaak ti anak ko, ad-addaan namat ti mangsukir kanya. Ubing pa'y dagiti anak taray ma. Kasapulan dati panangigiya ta kadakwada. Wen, ngam agpada damat asukir. Ti pagamkak, amangan no agsikog ni Donna. Kasanuon ti panagadalda, no masapada nga agasawa. Wen nga rod. Iso pa nagkunak. Yadayok pa'y laang ti anak ko. Sakbaya mapasamak ti pagbutbut nganta. Agpada ta solo parent. Iso pa siya nga kinawatan taray ma. Wen, Marlene, masapul ang makaadal pa'y nga umuna dagiti anak ta. Tapno saan danto nga agbanag ang nakakaasi iti masungad nga al-al daw. Mami, papanan ka? Agbakasyon tayo di probinsya da lolo kan lola. Kaano tayong agawid dito eh? Diyak pa yan mo. Basta agawid tayong tunbikat. Sana bale, bakasyon nyo matan. Brian, mangan kan Itay pa'y laasang sangwam ti taraon. Diyak makapangan, Mama. Asino ti pampanunutam? Ni Donna. Kaano nga tang agsuplida dito yung syudad, Mama? Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Talaga adimon makontak. Tawan signal itinapananda a lugar. Mama? Amok nga iliw mula ang dayta, anak ko. Ngampatyak nga aglabas tumutla dayta. Mairuwam kan tumutlaan, Brian. Iso amangan kan. Di ka agbisbisin, tapno di ka agsakit. Mami, agawid tayon ija balay. Awan signal ti cellphone ditoy. At idog tinala ka bakasyon ko. Isungag talinag tapay lang diti probinsya dona. Mami. Agbakasyon tapay laan, kunakmat. Kaya't ko tag-relax dito eh. Inton pa nagsasarak, ijay ton lugar ti kapsat ko ti pagadalam. Anya? Apay anas kan nga madayo ak, Mama. At damit pagadalan dito iti kolehiyo Nakasarita ko niya uncle mo. Tumulong matlaang amang paadalkan ka. Di kay kaya tapanawan, Mama. Di ka madanagan. Sumurutakkan ka iti papan mo ijay. Ha? Kasanon ti balay tayo dito eh. Ipaabang ko, Brian. Apay pinanawan na, Brian. Sorry, Duna. Awan na aramida. Diyak mabalin atog nga rin ni Mama. Piyamok, masangputan ka dito eh. Nga pimanaw ka matgayaman. Kailiw ka na makita, Brian. Oray siya, Donna. Kaya't ka na makita. Maara ko. Ala, aganos ta, Brian. Aramidan ta akarit ka na tadagitay ang mapaspasaran ta. Sa bagay, maawatak dagiti dadakkel ta. Brian, umadanhin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Uwan nga rin. Mama. Oo,
Apay nga ron akasla saan ka naragsak, iho. Kasla aglaladot ka. Maditirik na, mama. Ken, awan ganas ko amangan. Isu amangan kayo latan, mama. Apay, anyat marikriknam, anak ko. Agtupar ka iti agas. Nasakit ti ulo? Wano anya? Saan, mama? Banog ko la siguro daytoy. Wano? Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan, itinobya. Awan, mama. Sige, umuna ako na maturog, mama. Ha? Anya nga tati mapaspasamak, iti anak ko. Manon nga aldaw, akas jay ti Jarna. Happy graduation, anak ko! Thank you, Mommy. Isagot ko kada kayo ti baligi. Ay na, para matlaan kan katibaligim, anak ko. Para itinapinta sa masakbayam. Agyaman na, Mami. Ni Brian ti umaw-awan. Sumbata mon, na sigurado ang kablaawan na kadayta. Ay na, kabaudyanan na. Nakaturpos matlaang ang dagiti anak taray pa. Wen nga rod, Marlene. Jack mailadawan ti kinaragsak ko. Uray siyak. Naibaglakit din ta natulnog dagiti anak ta kadata. Nagtungpal da kadata. Kat ita, natunoy dan dagiti arapaap da iti biyag. Wen nga rod. Kat naayat unay ti Diyos. Ta tinulungan dataan ng bayabay kadagiti anak ta. Flowers for you, Donna. Brian! I missed you. Kailiw kamot unay, Donna. Oh, Brian, iho! Kumusta? Long time no see. Okay lang, nana. Da kayo. Kumusta kayo? Okay lang, but... kimutong kan sa... Diet, nana. Padayet-dayet ka pa dita, ah. Una, tapno sana nga agbutyog. Amok mo't adi mo kaya't adumakal ti tiyan ko. Nalapas kam ni Brian doon, ha? When, Mami? Umay ka, Brian. Nala. Itatagpada na natalgad ti trabaho yu adwa. Mabalin yung tagkalaysa. Iso nga imayak, nana. Taumay ko kumaipakada ti idadanon min. Noan niya ti saritaan nyo, da kayo ti masurot, noan niya ti tulagan nyo. Da kami imat itan ti paspasurot kada kayo, tanakalpas kayo, matan iti panagadal yo. Mami, agyaman kami, ha? No saan da kami apinagin na dayo ka ni Brian? Amangan no nagasawa kami idin. Nga oray saan kami pa'y anakalpas iti panagadal ni. Wan, amang ano agsasaruno pa'y kitbit anak yu, Agyaman kami kada kayo, nana. Pinagbalin mi akarit da dya pagtangi ti biyag mi. Kat ita, natunoy mi darapap mi. Agyaman akmat ta maawatan da kami. No apay ngay naramid mi ti kasjay. Nala, ibagam ka ni mamam tapag sasaritaan tayon ti kasaryo. Amo, Brian, nakaragrag sakak. Ngamin, sikat ti makatuluyak. My first and last love. Ad dapay ti kinaragsak ko, Donna. Nagbayagmat ngamin ngaglabas ti aldaw. Magagaran akon ang makikalay sa ka. Apa yan? Nasakit ti abagak, Donna. Ha? Naan ano? Naktangan la siguro iti trabaho daytoy. Masansan ti panagsakit ti abagak. Brian, agpa-check up ka, ah. Si Kamat.
Sana doktor ti kasapulan ti abagak. Tay mangilot ti kasapulan da ito'y. Tay ay ayatek analaing nga agilot. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko ah. Masansanin da ito'y amarikliknak. Agpangato, aging ga dito'y abagak ti sakit na. Kanayon ti panagulaw ko. Kaslawan pa'y ganas ko namangan. Ay, Bagnog ko lang siguro iti trabaho da ito. Maturog ako. Mama! Mama! Ni Brian dayjay. Brian, iho. Apa yan? Anyat mapaspasamakan ka. Nabara ak, mama. Malaminak. Ulasan nak itinapuskol, mama. Diyos ko, nagbara ka nga paiso. Mabit lang ta mga lak, iti tumaram nga agas. Kalpasan na, itaray kan iti ospital. Saanan, mama? Ulasan daklangan, mama. Basta, itaray ka iti ospital. Mama? Ayan nyo. Ha? Mama? Anyat sangsangitan nyo. Brian, anak ko. Mama, Brian. anyat sangsangitan nyo, kunak. Diyak ko makayat. Ngay baga na itikan ka. Ngam na sa isayaan no mamuam. Tapno ang tinulong to nga kararag. Anak ko. Dawatan ti kaasi tinamarisluhan. Apay, mama. Iho, natawid mo ti sakit tay di amam at the liver cancer mo. Mami, kitaan nyo man nubagay kumatlang to'y gown ko? Ne, impadas mo matan, tigaon mo anak ko. Wan, tapno amok no umanay wan no saan? Wan matkit di. Ay naam mo anak ko, nakaragrag sakak para gan ka. Ngamin, saan ka may tulad kanyak nga inam? Amumat, asaan ko anapadas tinaikasar. Iso nakaragrag sakak para gan ka, Dona. Ha? Ni Brian, Mami. Sige, kasarita mo. Tay nakisaganan ti ka ng tawan. Hello? Brian, my love. Umadanin ti kasarta. Excited ako na yan. Jack makaturturog. Dona. Latingitek. I-cancel tanti kasarta. Anya? Brian! Pangasim! Dinakrabagang itikasta. Saan ka mga rabrabak? Dona. Saan ta napatuloy ti kasarta? Sumapol ka niti sa balya pagkasawaan. Ta saan ka nga ayatan? Bye. Hello? Brian? Hello? Apayakas dyan ni imbaga ni Brian. Pudno ka titay dyan nga imbaga na? Wano? Rabrabakan na. Kat kaya't nakasurpresaan. Mariribo ka na. Brian, iho. Apay akas jay ti imbagam itinopyam.
Mama. Yak kaya't amabalo at dagos te ayat. Iso na saysaya at no sumapulin iti sa baling ayaten na. Nga uray nakasaksakit kanya. Anak ko, agbyag ka pa'y itinapawat. At dantaning tibiyag ko. Awanin namnama. Itulok tayo. Na talaga siguro nga patinggalangan dito tibiyag ko. Saan? Dawatan ta, ti kasi ti Diyos. Agimbag ka, anak ko. O anya, napankan ije balay da Brian. Wan, Mami. Ngam awan tao iti balay da. Anya, kasano? Talaga ka di asaanan ang matuloy ti kasaryo ken ni Brian? Saan man, Mami? Matuloy. Ang imbaga na lang arudan kan ka sumapol kan iti sa bali nga ayatem. Saan ka di? Jakpat dyan day dyan imbagana, Mami. Rabrabagan naglaang day dyan. Anya? Oh, imposible matapagangawan na pati ti panagkasaryo? Marikrek nak, Mami. Kaya't nakasurpresaan day dyan. Masapol ang makasaritam atan inton bigatan ti kasaryo. Di kay madanagan, Mami. Kaya't nagla siguro nga i-prank ti nobyo. Iso nga urayak latan inton kaaldawan ti kasarmi. Ang mga nasurpresaan nak to day jay. Anya? Awan amok anagapaan mi. Awan panggapwan na amang i-cancel iti kasar. Iso ang napigsa ti atap ko. Akayat nak nga i-prank day jay. Dona, anak. Itay tayo pa'y amang ururay ka na Brian. Ngamawan dabatan. Apay ngay, Mami. Ayatan ngay. No kunak tumat nga minkan ka idi nga Mapanak ija balayda. Ha? Donna? Mamaray, Ma. Itay pa'y lang agur-uray kami. Ayan ni Brian. Mangrugin ti seremonya. Iha? Sumra ka. Mapan ka. Itisilid na. Apay ngagsangit kayo. Basta mapan ka na. Itisilid ti anak ko. Amin nga imbagakin ka. Iso ti kinapod no. Dona. Iswala tingidak. No in-cancel ko ti kalay sata. Apay nga inlimod mo. Ti sakit mo. Lading hitat. Diyak kaya't nga agdanag ka kanya. So akas jay timbagak. Tapno ko rahanak. Kit nalakanak lang ang malipatan. Diyos ko. Brian. Di nagpanawan. Mga asim. Ay, ayatan ka. Diyak ka balan no mapukaw ka itibiyag ko. Mabilang. Awagak da mama. Ibagag. Taikuyog nandito itimang kasar ka na ta. Tadito yan. Di pagkasaran ta. Si kababae, awatem ka di asi pupuso, daytoy lalaki, kas asawam. Owen. Father. Kat si ka lalaki, awatem ka di mat daytoy a babae,
kas asawam. Wen, Father, yan tangay kayat yo te agkasar, lualwan nyo daytoy. Apo, at Diyos, ipahin mo ka di. Amanipon ita nga aldaw. Di puso, gan kararumami. Agkay kaysa, iti amin amanag. Ay ayatin ka, Donna. Ay ayatan ka man. Biyag, di tao. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino ka na yun kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaang, uray kala pumuspusyawan, tadi ka mo ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pay laang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day dya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutag? Kasla kayat ko lati agaliwaksay. Umadayo akpay laang. Si Kaa anak ko, noon niya ti amom apagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabahom. Di kalapdan, taamok akabailamon ti bakim. Aramidem noon niya ti pakalagan tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. O nanang, ay nalabit talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na. Naklon kumatkit din asa na siya ti babae para kan kwa na. Tano siyak man bilang, saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala anak ko, talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba anak ko. Para kun kakanumo da ito'y, gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu di ta kaaruba. Ni, anya ngay da ito'y. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Asino ti agkasal? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada anak ko. Amangan no ad-ad da masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutat kumati umadayo pay lahaan. Sakbay adumtang ti kalaysada nanang. Ngam, jakmat kayat nga ibagada ajak pay naka-move on. Kat, apay, naka-move on kan ay talaga anak ko. Naklon kung tigasat ko ni Carl nanang. Tijak lamay ikari kat no kabaulak pay nga tatagtalak manan iti sabali alalaki. Agyaman na, tadimar ay kay ti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapudno na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di? Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan kuana. Apay akas lawan mo't mariknak agura kan kuana. Nalagaan mo't tiriknak iti dito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, oray saanan. Dito yaklatan likod nga ang tugaw. Diyak ngamin kayat nga dama ko na dagiti makaamamu kada kami ka ni Carl. No apay nga andak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod, panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak ajak agsangit. Ngamtsak matlat na magawitan tirik na kabayatan ti panang buyak iti kalay sa Jeren kan Carl. Tinasayaat
agawid ako na. Diyak ka baklaan ti kasto yung marikrik na. Excuse me. Miss, ato iti tissue. Amang ano ka sa pula. Ay, no thanks. Sige, panawan ka na. Mabitlaan, miss. Okay ka kadilaan? Wen. Sige, tagawid ako na. Mabalin ka din nga urayan tabit amalpas ti kasar. Tay tulod ka nga gawid. Ayon gaya. Siyak ni Jetro. Kapsat ko tinobya. Ni Jeren. Kasingin ko. Anya. Saan dang agkaingingas? Ngam, nataar da ito yung lalaki. Natangos ti agong na. Ay, sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanaw kadagos dito eh. Saan arumba nga mamamunak da ito lalaki? Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngam jay pa'y kabsat ti babae anang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at da ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo ang lalaki ang naggapo dito? Sino ang lalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Kat no danadanunak ako siya dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mat dito'y balayo di driver. Kunak nga ron no naggapo dito'y dayjay. Ha? Anyat lang ana. Dagmatan na irupahan na imbang. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba ah. Yung maapay. Bawal ka di ba yung laang? No, da sumarong karkeng ka? Nagkasaran ta ex mo. Lipate mo dayjay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy, itry mo mati afam. Nagtalna ka man, Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadan kay ti gundaway, padasa mat sayang mat dayta matres mo, nagkuribat-batlaan. Anya? Sika talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy kay Dubai. Di ka matan makaid na dito'y balay. Di talaheng. Ang dala sinarong kara. Apay ang dasawang. Diyak mat makitkita tong galadak dito'y balay. Ay na among mat a super busy ni bayaw mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Among ka di daytoy a babae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen siya't dagito'y aladawan. Awan ka dito na sa isaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balayda. Sinarong ka, Ramon? Sanpay. Nagtali na edak lang iti kalsada. Paguray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Ha? Sino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Sika ka di tinangawis ken kwa na iti mismo akasaryo ken ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siyak, Jetro. Masiguradong nga ta ka nakamubunin? Kasla okay lang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasit ka. Nga ta, Jeren? Kaslamas siya anak pa iti dayjay babae. Diyak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Sika. Anyat masapul mo. Kahit ka kumasarong karan, Sige. Sumrat ka. thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diyak ka muna niya ti kagaram. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Un-unaan kan. Diyak kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asinwa kiti biyag ni Carl idi. Nga asawa itan ti kabsat mo. Diyak kaya ta pumaot pa iti panagamamuta. Umdasan da itoy.
Iso pasensyakan. Nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumatamaawatan nak. Diyak kaya tilumda ang manan gapukan ayat. Umdasan tayo na minsan apan nakapasakit ko. Iso pumanaw ka kuman. Baliwak tumarot ti sumarungkar. Ket sapay la kuma. Tayo ti sumarunong nga isa sa rungkar ko. Ikanak matan iti kundaway ang makisaritay tinapaot yan ka. Kunakon ket. Isuday jay tay lalaki ang nakitak iding umar-arubayan. Malasin ko tay kutsena. Diyak mutlapagan ano dayjay. No bilang anda plano ng agaram kanya. Awan namnaman na. Makapauma pa'y kit din ti makirelasyon na daduma. Aday ta ka manan ako na. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kunang matlang nakabasol amin ang lalaki kan. Ay, basta. Akat anyat kagaram. Umarta man kit di. Awan nga min kadwa. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakutakan sakit di ah. Launay sayang laeng. Tadyak naabutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwa. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day ja Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Oo na yan, pa nakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man naka-move on kan. Ha? Binasted ko pa yan Anya? Ay, sana mapalin Bawyam. Ay nasaanan. Itanya kumaga po. Ganpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dito basita sagot ko kada kayo. Agyamanak barok. Aguray ka tayabak ni Vina. Nubisi ni Vina. Uray saan yun nga yaban nana. Di magasak laeng ta kumusta ko ma. Barok. Paspasin siya ang kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kas lakagura na amin alalaki. Mauwatak nana. Di kayo danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayem. Siyak ni Jetro. Sikat ay gayem ni Vina. Saan? Ala, tayo arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Anday ta, naisend kon. Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jetro. Amok agayim na kanibina. Tas ikatika na yun ang makikita kakadkadwa na kadagiti ipupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya na rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kaya't mapagsarakan ta. Ibagang dagos. Ay na, kaslalang adda ka dit kong artista. Nagwapo ka gaya magpaiso Jetro. Ay na, naggasa to ni Vina. San met, Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jetro. Oo na, Mars. Sigurado, saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jetro? Wano, imbagam? San pa'y? Ngam awan madaga sa panggap ko. Kahit ko kumaamaam mo anay bagjagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga ka di ako sunadam jagayim ko? Wan Mars, panagkunang ka di katawan na talaga tinamnama kain ko na?
Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayo nagugwapo ka nga amang te ex na anang gulib ken kuana. Ngam damag ko. Bayaw mo sa kano ti ex na. Putno day Mars. Ah? Okay. Ngam di ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen. Tulungan ka. Ay na. Siya ti masayangan. No paluspusan na kapailang ti kayem ko. Anyat aramidan ta dito restaurant. Ay nagat mangan Anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala anak katugaw ta dito eh. Di ka matla agorderan iti kananta. Kataguray ka ngamin Ay, atay tagaya man. Ha? Ni Jetro mati sumungan. Kat ada pa igam na asabong. Sige Vina, panawan ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry, nasingpat ni Jetro. Hoy, bakla! Di nakpanawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisinlingat ka. Pangasim. Di ka di mabain, Jetro. Datantikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awanda ka sa panggap ko ka. Mangantalaang met. Kat kinutsabang pa ni bakla. Day talaang tamo ka pamusbusan. Nagatap ka ngamin. Aywan. Sabong para ka. Idisumlat talitan. Aday tonte waiter. Iyag na nagiti in-order ko taroon. Nagyaman na ka. Tasaan na ka pinagkatkitan ita. Nakaragrag sa agak. Ala, mangantaro din. Tapno makaawid tamatan. Ulitak, Jetro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina. Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumot lang nga aramidam tumot ti kasi tinaramid ti ex ko. Di ka kumamutag sa iti kasta, Vina. Saan kami agpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ka. Basta lipato mo day tarik nam kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayan, tinalaing asawang, Jeren. Api ni Carl. Kan api ang nabartak ka. Basol di asawam. No, apa akas jeti ex na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kagura mo ti ni Vina ti amin na lalaki. Kat karamanak ditan. Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awalan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasayaat, ingka maturo. Parwaran ta asawam ko na! Kahit ko makasarita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agda magkapailangat! Jetro, anya ka kadi. Apay adinanog mo ti asawa. Kasta terumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina anak ko, ni Carl ka di tayo nagkapo dito'y balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, uwanan. Apay nga may dito'y. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, uwan nga rod Ngambayan yun. Tinapatag. Nakapagkid daw latta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot lakay na. Jakon dinamag nung nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Hello, Jeren? Nakahawag ka man? Vina, please. Si ka na ang tiamok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di.
mabalin ka di asi kati makisalita iti kabsat ko. Asar dengan na kuman asid-sidiran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kaya't ama ulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amo kasi ka na ang tidangdan ni Jetro. Ay, excuse me ha. Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkidawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Nga, apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jetro. Ibagak man nga kita kami. Apay nga raramidam ka ni Carl ti kasjay Jetro. Panunutom kumamat ti kabsat mo. Masikog. Isu ti adda masaksakitan iti kasta nga raramidam. Kahit kulaan na ikan iti pagnakman da jata. Kapoy iti panang dadaan na iti panagtalak mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti gundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Jak maklo nagapoy iti naramid da jakar. May ramraman ak agurguraam. Jetro. Di mo ka timarik na. Kurang kanipay amin ngay naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kiti namnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat ka asi kala ang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak, kano pa'y naladawan ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawan naklat na, gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabasan na gijay. Di mon panunutan. Ipamaisamkit dita atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga rod, umadanin ti panagpasnay ko. Vina, no adda pan nakaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamana, ngamin talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patsyak adi na kanto paldaangan dayjay. Nagayat mat idin ti kapsat ko, ngam insukat da. Ngam patsyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jetro iti kalabas. Ti amok ngamin kat babaero. Natair ngamin saan ka di? Agbagay kayon to pa eh. Jak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon nagbatlangan. I love you. Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas tinalaw sa panagyaman ko ken ka. Sige Jetro. Oh, Vina. Kamot dyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karit. Jak to dadailan ti panagtalak mo kanyak. Kasta akmat kan Jetro. Ay ayatan kamat. Kat agyaman hak. Tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay kumamapukawan na kitinamnama. Kat makikita ka nagiti matam nga damat panagayat mo kanya. Pinanagnagam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siya? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tandi sa pulag pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sika ti matungpal, Jetro. Amin na pagteng wano pasama kitibiyag tayo at da plano ti Diyos para itidayta. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, niya po Diyos, timang tarabay kada tayo amin.
biyag ti tao. Ag-enroll kay ti kolehiyo, Rosbel. Nakasaganan ti kwarta pag-enroll mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, nanang. Inutang ko pa'y laeng. Manon, nagadun sa ti utang yun. Uray jak pa'y ag-eskwela no awan kwarta tayo, nanang. Ay saan di ka agsardeng. Basta ag-eskwela ka. Uray maiwaras ti utang ko. Basta makalpas kay ti panagadal mo. Engineering ti kayat mi iti amam nga alaem a kurso. Ha? Ikarigatan mi ti agsapol iti kwarta. Basta agbalin kanto nga engineer. Adu nga minan ti bimak na nga engineer dito lugar tayo. Nagpipintas pa iti babbalay da. Naglalastog nga rod dagiti parents da. Kunamot lan asino damot tinabak nang. Engineer latay anak da. Kunamot lan nakaraman da nga anyan. Kundi payabiyab da payon iti nagdadakkel. Padamot lang agkurkursing dagi jaydi. Ngem ita apaw kunamlan asino dan akon di payong tadida kayat ti mainitan. Nanang, Iso asika, Rosbel, tarimaanam ti ag-eskwela. Tano makagraduar ka, pakita akman mo't dagita nga aging babak nang. Nabakbak ng tanto ngem isuda. Iso ngagsaganakan, takuyogan ka mapan ag-enroll inton bigat. uray di dakon kuyugan, nanang. Syaklat ng timapan ag-enroll. Kabailak mat? O sige, makamuka nga rod anak ko. Nukas na, naka-enroll ka matan, Rosbel? Wen ara, si Kangay. Nalpasan anyat kurso nga inalam ngay. Ay, engineering ti kayat dananang kantatang ko nga alaag. Ngam sabali ti in-enroll ko. Anya? Amok ti pagpatinggaan ti kabailak ara. Nakapuyak iti kakasta a kurso. Marigatan na. Anya nga routine enroll mo? Kina maestra. Si Kangay. Kina-nurse mat kanya. Ay, naimbag man ta dagastusam kat nanginan sa tikasta a kurso. Wan nga ron, iso ama asyanak kin ni Lola. Iso a panunutak anaimbag. No kasano a makatulong akin ni Lola, Rosbel. Ay na. Adoy ti danom, Lola. Uminom kayo. Medyo napudot day ta adanom. Agyaman na kapok. Ay na, makaginawak pa'y nga uminom. Nakaroon samot ang tauyak yun, Lola. Agina na kayo ngamin mat, Trabaho kayo mat ngamin at trabaho. Ay, sana bale. Agimbagak tumutlaang. Narbisa naklang amin iswakas taw. Gagangay lang nga uyak da ito. Nakakaasi kayo mat, Lola. Ay, No adala ko mamabalin ko, saan kayon apagtrabahuan? Ta siya kung tagtrabaho, ngam agis eskwela akpay mat ngamin. tila ang panagadal mo tinto na ram kan panunutam. Di nakpakadanagan tan napigsaak pa'y ngagtrabaho. Kan masapol nga agsalukagak tapno mapagadal ka. Diyak kayat ngagbanag kanto ang nakakaase. Iso nga ramidag ti amin nakabalak. Tapno makaturpus kay ti kulehiyaw apok. Natang! Gumatang kay iti Natang! Kamuti kyo! Banana kyo! Gumatang kayon! Nay, nagsabat tamo mananditi kalsada ng aglaklakaw, Filay. Wan nga rod nana, anya ngay dagitala kong ita. Natang pailaang ita. Ay, saan pa'y matanaluom ta impaluom ko asaba. Nasaya at nga rod. Di kag laklako iti pang merienda tapno saan ta nga agpada iti lako, nana. Awan, balasang ko. Marigatan nakmutlaang agluto-luto. May mayat ti kasto ta diretso lakaw. Nasaysaya at mutlatay nalawag asaritaan, anana. Natengken prutas ti isursur mo nga ilako. Tasya, ket dagitay naluto a merienda ti isursur kumat nga ilako. Ay kawan Filay. Ay, unay ka ngamin ti kinarigat ti panagbiag tayo, nana.
Nubak nang tayo kuma. Saan tayo kuma ang maininitan nga gisursursur iti lako tayo. Nagswerte dagiti babaknang tanakalinong dalaeng. Ala, agan anos tayo latta. Tanya ngay kat saan tayo mo't naipas ngay abak nang. Wala, Diyak kayat tag nanayo na kastoy nana. Kayat ko ti bumaknang. Iso nga ar-aramiden mi ti amin na kabailan mi ti asawa. Tapno mapagadal mi ti anak mi. Tapno saan kami nga agrigrigat a kastoy. Makauma ti agbalin a marigrigat. Oh, at to'y tinaglakwak iti nakamulak alamas, bakit? Nasaya at nakalako ka. Inayon ko iti naglakwak iti bananak yo kun kamutik yo. Tani agbayad man to'y anak mon ije pagadalan da. Ne, Rosbel, tarimaan ng diskwela ma. Di ka agpampamayan. Taam mo matirigat mi iti inam amang manggay. Tapno at dala ang pagadal mo. Wan, Rosbel, no kasano kumati panangigaud mi nga agtrabaho. Kasta kumamot kan ka. Igaud mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Nawatam. Wala nang. Kat inton makalpas ka iti panagadal mo. Sumapul kanto adagos iti pagtrabahuam. Tapno mayaon da kami iti rigat iti amam. Tababaen kan ka. Mapadasan mimut ti agbyag ananamay. Ti agsida iti agkakaimas amakan. Di erko na balay. Di kotse kanda dumapay. Ha? Di ka pa'y nagpapaaram Padasam ti maki-boyfriend dakas ka kanya. Pati ti agbalin na nobyom, dakas kanya. Tandaan am day ta, Rosbel. Lola, makatawon lang ang ti Orayan. Agradwara kun iti kolehyo. Wen nga rod, apok. Ay na, sapay kumata na pigsaak pay. Tapno makatrabaho aklat ta. Kat mapaglepas ka pay iti panagaadal mo. Lola, ikarkararag tayo nga agbyag ka pa'y itinapaot. Tapno mananam mong tumat ti bunga ti adwa sakripisyong kanyak nga apukom. Para kan ka ti panagbaligik to, Lola. Si kanto ti pangipaayak iti dayta. Kayat kaayaon iti narigat a panagbyag. Agnam ay kanto, Lola. Agsubali takto kada kayo. Apok, sana para kanyak tanyaman ang magunod mo abaligim iti biyag. No di kat para matlaan kan ka. Iso apagad-adalan ka, sana gaputa kayat ko ayaon nakiti kinarigat ti biyag. No di kat gapo, tadyak kayat ama itulad kay ti kasi tinagdalanak. Jak kayat nga agrigat kanto, apok. Lola, Manipod ubingak, adu arigat tinapasarak. Aging gabi maketak. Patpat gan kaunay, isong araramidak ti kastoy. Tadyak kaya ta maitulad kanto kanyak. nagsingpot kayo at talaga, Lola. Awanan ti umasping iti kinasaya at yu at tao. Ipatpatag ka, apok. Agyaman unay kada kayo, Lola. Tauray awan dagiti dadakkel ko anang padakkel kanya. Adda kayo mat amang ipatpatag. Kanang bayabay kanya. Bayat ti panagdakkel ko. Agyaman unay kada kayo, Lola. Ala, di tan lagi pan tinapalabas. Tagliday kalaan no maipalagip ti inaramid dagiti dadakkel mo. Ti panang baybay adaken ka. Ang man nga raw, awan mabalin. Tadamot ten bukod da pamilya. Banag apagsangsangita. Tunggal malagip ko tinarakrak a pamilya mi, Lola. Naragsak kami di kadana ng kantatang. Diyak pulos inarapaap ti maadaan iti broken family, Lola. Nala, sana balik tadaak mo't alolam. Patpatgan ka. Katuran niya pa'y ti mapaspasamak. Uray nakapsutak taon. Si dadaan naklatamang protektar kan mang bayabay kan ka, apo. Papanam ita lakay.
Inakila ko tayo naburas ko abungat papaya tayo bakit. Sika nga eh. Inak ba't isursur nga ilako tay linutok a pancake kan pansit lakay. Sapay kumata malakok amin. Kat dyan tangay. Napan ka din nag-eskwela? Wun, nasa paarimwar. Awan ka mo ngamin itay nagrubwat. Alang nga ron, agdagat tapay bakit. Tamakataon langan, aggraduaran dyan ta. Wun lakay. Ay na, addanton engineer nga anak ta. Magagaran akon amang imarcha iti anak ta inton agraduar. Tapay, sigat ti mangimarcha. Saan asyak? Katsyak tasyak ti ina. Agpicture kan tulaengen dado. Lola, adda good news ko kada kayo. Anya day tangay, apo. Naka-applyak iti scholarship. Saan kayon amarigatan amang paadal kanya? Anya, ay na, nagsayaatan. Nga masapul ka no amin tinarat dagiti grado. Tapno sa anak maikat kas iskolar. Nalangarod tarimaanam ti agada lapok. Kat kabayatan na napig sa akpay. Agtrabaho aklat tamot Tapno makatulong akken ka nga uray kaskasano. Ay na, sakit ti bagbagi ka. Uray siyak nga rod lakay. Ay, banog ta siguro daytoy. Ngam sa nabale, tadanton anak ta nga engineer. Wala, saan lang ay sudat at da engineer na? At dan tumutin engineer ta bakit? Wan apalan da talaki di lakay. Anyan to nga tati parchen tayo no agraduate di anak ta. Umanay nga ta jay do ababo. Ay, uray talon to Iyawis tanto, dito'y barangay tayo. Tapno mamuanda nga dan engineer nga anak ta, bakit? Ay katun alakay. Umanay mutkit di aje tanlo ababoy asagana. Ay na, apo, kamaudyanan na. Makagraduar ka ni Timabiit. Lola, agyaman na kada kayo. Ado ti sakripisyo yung iti panagadal ko. Sikat adda nagsakripisyo. Ado tirigat mo iti panagadal mo. Ay na, nakaragragsaka ka talaga. Ngamin, amo kasan kanto maitulad kanya kiti naglabasan. Ay, sapay kumata may aplikar mo adagos ti inadal mo, apok. Wen nga rod, Lola. Tapno makasubali takkada kayo. Ulitek, apok. Saan ka pinagadal tapno ikan nakitinapinta sa biyag. Jak almanan day ta. Tay na irwama ko ni tiriga. Tilaeng kayat ko. Kat saan mo kumamapadasan nagitirigat ang nagdaldalanak. Iso amaragsakannak. Ta saan nakapinaay idarapaap ko para kan ka. Apay ngay, anaglibak ka kada kami, Rosbel. Kunamila no addan anak mi nga engineer. Ngam kina maestra mo gayam tinadal mo. Pakawanan dak ko mananang. Nakapuyak ngamin at talaga iti kasta a kurso. Mangilawlawan ka matrusben. Sa painwarwaragawag men amay sakanton nga engineer. Ngam pinain na kami. Mangilawlawan ka. Sana bali ta makaturpusak latamat. At least makagraduarak. Iso adi kayon agungat nanang, tatang. Agragsak kayo kitdi. Ta makagraduara kun iti kuleyo. Kat no makapasa akto iti board exam, agtrabaho akadagos. Rumbang laang, tapno makasubad ka kada kami adadakkel mo. Wan, Rosbel. Tano saan agapo kada kami? Saan ka amakadal? Panunutem kumadagiti ado arigrigat may. Pasaray ag-overtime kami pa yung aglako. Tapno makaornong kami laang iti pag-eskwelam. Wen tatang, jak tumalipatan dagita. Ay, sayang. Kunakla no may sakanton nga engineer. Sayang talaga. Nalalala. May payamon. At daditan bakit? Sana bali? Ta makagraduar lata. Nga uray sa bali ti inadal na kurso. May mayatin ti kasta.
Gumtay nagsardeng. Huwag matkit di Nagsweldo kan, Rosbel. Uwan nanang. Ayan ti sweldo. Yawat mo adagos kanya kon, tay nakmakitsenda. Kan gumatangak iti materyales para iti balay. Tain inutan tayo apapintasan to'y balay tayo. Adto ti sweldok nanang. Ne, kurang day to'y. Kurang iti 1,000. Para kanyak mo awan allowance ko. Ay sana mabaling. Yag mo amin asweldom. Idi da kami ti mangmanggad. Itad mi amin kan ka mapaglakwan me. Awan apulos ti agbati kada kami. Iso nga ita tasikan ti adda trabaho na. Kastabot ti aramidom kada kami. Yintrigam amin asweldom kada kami. Dadola kay. Sukatan tayo dagiti plato tayo. Ibelengtan dagitay daan na plato. Ne, gimatang ka iti baro. Una, dagitay babasagin a plato dagitoy. Pangyayamanin a plato. Sayang dagitay plato, ano maibulag? Oray plastic mo't lang dagijay. Kakaiso na nga agsusweldon di anak ta. Nanaman tamot at ibiyag tibak nang. Nalakad sikat ti makamu Kan oray dagiti kaldero. Sukatan ta amin ng dagijay. Dagitay nginginaan a kaldero ti gatangak no bigat. Kan amin apigad sukatanon. Dagitay pangyayamanin nga style ti gatangak to. Hay, kamaudyanan na. Pumintasan ti biyag ta. Babaan itanak ta bakit? Una, rumbang lang ammo na tasubadan. Tano saan aga po kadata dadakkel na. Saan ang makaturpos iti kolehyo. Una, masapol apapintasan na ti biyag ta. Tapnod na sirbi ti adu amang banog ta iti. Nay, di kay sama itag trabaho no felay. Kanakan, manipod nakapag-graduar kayo. Dapat makikita nga agla ko kayo itinatang amula yaw. Iti anya pa'y laga pong agtrabaho kami ngay. Kat di adal nga rodan di anak mi, angkal. Dukosta, pinagsardang na kayo di anak mo nga agtrabaho. Kasla kastan Kasla kami mat agsusweldon angkal. Tada kami mat ipagdiretsuan ti sweldo di anak mi. Kanya, naimbag man, itid na kada kayo ti sweldo na. Ay kat kapilitan tananamon mi mat ti bunga ti nagrigrigatan mi, angkal. Apay, no saan aga po kada kami, naka-eskwela nga rod. Ha? Iso nga rod a pinagadal mi, tapno ipaayanda kami itinapintas a panagbiag, angkal. Iso nga awan karbangan na ngagreklamo. Ay na, napintasan to'y balayaw. Kaka Severina, kan nagkakapintas na kiti gamit yaw. Dito o nagtibalayo Ay na, jay apukok, tinanggatang amin kadagita kaka. Nagdakkel to'y balayaw. Nga magmaymay sa kamay. Wen nga rod nagabroad mo ngaminan di apok. Ngam kuna na nga adan tutulagan namang kadwa kanyak dito'y balay. Tangdanan na kano. Saanan kunak ngam mipilit naman. Ewan mayamalang no, ang dakadwam dito'y. Nagbiit, ang nakaurnong niya po ko man niya. Nars nga may niya brown. Dakalaki di sweldo na iday. Jak amo kaka. Jak mo damdamagan. Naimbag ka man, napakumbaba kalat ka. Nga orayan dan mabalin nyo iti biyag kaka. Ngumya ka anak ka ni Fele. Isuda nga agasawa. Ay sos, ay, pirme, ti palangguad da. Kit awam mo nga rin pakakitaan, ti palpalangguad da. Tadi na paimot na nayunan ti posti niya balay da. Mala, baybay amano kasta ti kayat da nga ramidan kaka. Narigat a pakibyangan ti kasta klase ti tattao. Uy nga raw, bagbagak kumata ka anakak.
Natangsit na talaga. Ne, apa yung umakar ka iti pagtrabahuan? Kat nagmayat lang rin ti trabaho dito lugar tayo. Dakdakkel ti sweldo iti pagakarak tatang. Kat isumalaang no agabang kay jay, ta medyo adayumot a lugar di pangisurwang. Sa anak nga agabang nanang. Adda libre pag naadaki jay. Malangalod, lukasta ti desisyon mo. Basta tayo sweldo ma, ipauit mo adagos kada kami. Juan Rosbel, ngamno kayat mo, agabrod ka laangan. Dakdakkel ti sweldo ija abroad. Kitaom ni Ara akaaruba. Ijay abroad tinangipakatan na iti inadal na. Nakabakbak na ngan. Mabuti nga nga agabrod nanang. Anusak laangan diti pagilyan tayo. Nagpauitan di anak ta. Ikanak mata, pagguduan ta bakit? Manipod nagsweldo di anak ta. Di ta pa'y nakailasin iti pagpa-repair dito'y balay tayo lakay. Maudain day ta repair. Into nagsweldo manen Malangarod, papanamanan aya. Basta dakwartam, kanayon karumwar. At talamapan ko katangan. Hello, Lola. Kumusta kayo iti babaunan? Nasingpot matlaang kada kayo? Wan ay nanagkagal. Isu na lang ta, spoiled the nakmait. Isumat amin ang taggaraw dito'y balay. Ultimag timpla iti kapik, isu amin. Kurang nalasubuan na kon. Talaga binilin ko akas ti aramidan na, Lola. Ngamin, jak kayat amabanog kayo. Ay na, napigsaak pa'y mo't, apo. Basta jak kayat nga agbanog kayo, Lola. Kanwan gayam, linawas nga adda umay mangsukon kada kayo di taalugan. Tagpasyar kayo iti babaunan. Binilin ko day jay amang ipasyar kada kayo. Ay na, agas-gastos kalaan. Baybay andak iti kayat kong aramidan, Lola. Tauray awanak iti dan nayo. Maiparik naklat na no kasano ti kinapatigyo kanya. Ay na, makalwa ak man na diti kasta nga ibagbagam, apok. Nakasingsingpot ka talaga. Mailiwak lakang nga rudan kang ka. Sana bale, Lola. Taumadan ni manan ti panagbakasyon ko. Ipapastayon to ti agin niliw, Lola. Naimpagmanta nagawid ka, Rosbel. Nagsweldo kan. Ay, manipod itatatang. Di yun namaan ti sweldok. Tanay katakon iti trabaho. Anya? Ne, apa yung ngay? Pagkawanandak ko ma. Ay na, si kamagayam day tanak ko. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Ngamin, nakirelasyon nak iti katrabaho nga da nasawa. Anya? Ya, Isyo di yun namaan ti sweldok tawanan pag sweldoak. apa yung gamin nga inaramid mo tikas anak ko? Nagayatak lang mat. Awanan pa intay siya lalaki. Kunana siyak tayayatan na. Ngamdinak mat na ilaban. Iso akampante akan nakirelasyon kang kuana. Takanayon na nga ibagang ilaban na tayan ayat mi. Ngamsaan mat gayam. Anyan day ka na inararamid mo, Rosbel. Kasano tayo pa'y itangay? Mapana ko nanang. Ala, anak ko. Sapay ko mata maka-apply kan iti trabaho. Ay, wan nga rod. Uray sales lady di tana. Basta makatrabaho akmanan. O sige, mapanakon. Ay, nakakaasimot ti anak ko. Nabayagan nga agap-apply iti trabaho na. Nga marigatan mo na makastra. Anyan tinagbambanagan ti anak mi. Bagay, ayat sang-sangitam. Mas asya na kay anak talakay. Malagip ko lakang nga rutinar aramid takan ko na iti kalabas.
Ti panang perpersatakan ko an amang tad iti sweldo na kadata. Uray siyak mat nga ron. Masyana kita nakta. Siguro, no saan ta ngayon walwaldas dagitin inted na kwarta kadata. Nalabik, nakaurnong kumadya nakta. Kit adda kumamit pangrugyan na ita. Taawanan sweldo na. Wan nga ron. Iso ang akong konsensya aklakay. Mala, sulnitan ta tinagkurangan ta ita nakta bakit. Bumawi takin ko na. Anya nga ron ngay. Agtrabaho tamanan bakit? Agmula tamanan, tapno agda ilako ta. Di tayo ipanamnama kadagiti anak tayo, dagiti anyama nakasapulan tayo itibya. Numangted tayo titulong pagyamanan tayo, ngam di tayo mabalin apwersaan ida. Ken di tayo kumaibuyboy, dagiti rigat tayo anang padakkel kadakwada, tapagrebangan tayo dayta kas naganakda. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan, dayta nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurati gayamyo, Jenna Almoite. Thank you iti panagbuyaken, panagdengeg. God bless iti tunggal maysa. Biyag, di tao. Nalpasan tar aramida, Clara anak ko. Anyang aminan ti kunang nga ibagam kanya. Umakar ti gayam ko iti maysa pribado apagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat, Kaya't kumati agadal iti pribado apagadalan. high school ka pa ilaang matanak ko. Kat adamot high school ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, no kasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Ay, agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y. Mawatan nak. Ngam no ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nun ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado apagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kahit imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahita ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga di anak mo? Tungpalo madagos. Awanan ti ado pa'y asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter aramida. Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmata, nga umuna, tapagsaritaan tapay anaimbang. No jackpot gantikid daw na. Awan ang mga nugumura kadata dadakkel na. Papanam ngay, mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles. Ni, para itan niya day tangay. Agabrod kan samutan. Saan, Mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. Ah, no kasta. Umakar ni Lyra iti pagadalan, mare. Un, Mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Taamangan nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, gumawan pa naluto ang makan. Kasangsangpot ko laang, aginanaak labiit. Sa dino tayo ni Layraya. Ada siguro iti silad na Apay ngamin at di mo ipaon ngagluto. Nabannog ti anak mo. Ado kano ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saan nga aggunay dito'y balay. Ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita ang lagi ti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsang pwedda naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tang agtrabaho iti balay da. Aday ta ka manen lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot ngamin. Panpanoy-nuyam tumot ngamin ti anak ta. Iso akas day. Ala, huston. Agulimakan. Di ka madanagan. Tamang panunutak iti pamuspusan. Tapno saan ta apagapaan day ta pa nagluto dito'y balay.
Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balayo, Nana Rosita. Apay, balasang ko, at damasapol mo. Agsapsapulak ngamin iti babaunan, Nana. Amangan numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya. Agluto, agdalos, ken aglabanaang, Nana. Day talaang gayam. Mayat kayo, Nana. Diyak ngamin masango nga aramidan dagita. Uray agi stay out kayo latan. Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tadyay pa nagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama pa nag-eskwela. Ken uray agawit kayo to ti alas 4. Wano alas 5 iti malam. O sige, mayata. Basta mayat ba't ti sweldo? Ayun anana, no sweldo ti pagsasaritaan, awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugi Inton bigat matla ang nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya. Naimbag abigat mo, Benson Barok. Ne, na kayo matgayam, Nana. Nasapa kayo nga imanlatiw dito'y balay, Napatigsakit dito'y gagarayo. Umunag kayo, Nana. Agyamanak, Barok. Siyak tiinala ni bakit mo ababaunan niyo. Ha? Babaw na Di na ka dinadakamat ka. Ne, awan mo timbagbaga kasta, Nana. Kasta aya. Nay, nagluto kan sa amutan. Karaman iti trabaho tagluto. Wala, nakaluto ako, Nana. Tawan mo tito mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay, mala, sana bale Barok. Siyak tundo sumaruno. Anya kamutan, Maricel? Apay man nakasta ti tono ti boses mo, si Benson. Apaya di mo imbagbaga kanya ka nangala ka iti babaw na dito'y balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talagaan na nga la akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diyak nga rod masango ti agluto ka na aglaban no daduma. Ay, na bakit? Imbis nga isurong di anak tang agluto ka naglaba. Saan man? Ispoiled them mat ngamin una yan. Kasano o makasuro mo kastala? Ubing pa'y ni Lyra lakay. Anya nga rod tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la amasuro ng dagiti trabaho. Nagsimple at trabaho, ngumawan pa'y amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan lakay. Ay, nukasta ka na yun. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidan. Di ka man nagsao iti kasta si Benson. Mangisagmak asasawam mo. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagam. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mat asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, aguli magkalatan. Masansan ka no, ti apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong mananday di Benson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita ni Benson. Ti kaaruba yung tinakadamagak. Diyo ang muti ugali day di Benson tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan mo't kat di? Ngamkas lati kayat na kat agrigat kami iti anak na. Kasanumat, alay bagam ti kasta anak ko. Idi manugutak nga umakar ni Lyra iti pribado apagadalan. Nagadu asa una. Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinuntra namanen. Gastos mo't ngamin dararamida manak ko. Panunutom ka na No iti pampubliko apagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, sanyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo at maaramin ito nagtipagtaangan nyo. Tapno makatipid kayo. Nalakati ag saungam narigat ti mga ramid tatang. May mayatlat tano at dababaunan. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti paswilduyo No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak di savings mi tatang. Anya?
Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Wan atay nala nakababaunan sale. Babaunan? No kasta? Nangaladagayam iti babaunan da? Wan tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalos. Kat nilayrangay nga anak da nana, balasang matanday jay. Adda di tabalayda. Agkulkulong mo't iti silid na. Sa larumwar numabisin wano agdigos. Ay, amoyo nana, nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Maricel di anak na. Di nansama ngamin kaya't na maisuro iti trabaho. Jak amo balasang ko. Nanang, kaya't kumati maadan iti nginginaan a cellphone. Tekas na cellphone di ka eskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito'y ladawan. Ay na anak ko, kaano la ang idiginatang tayo ti cellphone mo? Blurred mo ti camera na. Saan napintas ti quality ti camera na? Kastoy a cellphone ti kayat ko nanang. Anya? Ala, siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako na nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ito naka-echo bag nga nyawid mo bakit? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na. Manen, kaparbaro pa ila tayo cellphone na. Gimatang ka manen. Di bali tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayong agururnong para iti kakastala nga banag bakit? Panunutong kumamot ti bannog ta Ulitak manan para iti anak ta dayto nga aramida. Saan para iti bagi? Saan saya ti kastang raramidam? Saan aga po ta kinid daw na? Itid mo adagos Saan akasta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan na. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko daytoy iti anak na. Ti kayat ko, naragsak akanayon. Sana nasaya ti kastang aramida man ako. Agtipid ka kumamot Kasta ka na yun ti ibagbagayo matatang. Naimbagpay ni nanang. No adadawatag, itad na adagos. Saan nakaskada kayo? Jakla kayat amairwam ka anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano ko man nakakaasi Naragsakakit di ata maitad amin na kayat ko. Numamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagaan na kaday jay. Asino nga min tinag ko nang agipulong kayo manan? Saan nga amin habanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayang tadapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa dino man ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan na. Narigat ang mapagbagaan ti anak ta. Gapu iti kastangar aramidam. Apay asyak ti pabasulam, no saan akayat ni Lyra ti dumagkan ka? Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mo't unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumot akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amo apagsayaatan ti anak ta. Pangaasim, Benson, di nakrengrengan. Panagkuram ka di. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta taag sweldo manen ni Nana Rosita inton biga. Pasensya ka, Maricel. Ngam saan ako nagtrabaho dito'y balayaw, inton umay abulan. Apay ngay nana, nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit ako? Jakun ka ba ulan nagtrabaho? Okay, saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyamanak ta maawatan na. Di kay madanagan. Tumulong ak ngagsapol iti kasukat ko. Sana nana, siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanan. Anya ti masapol mo?
Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rudan. Ha? Anyat na pasama kaya? Talaga anay yung trick na tapu ko yung kanya, tatang. Sipod high school, aging gaita koleyo. Spoiled iti nana. Di na amo ti tumulong iti trabaho iti balay. Di na amo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana. Wana, takanunungan mo ti nana ti kastang arabid na. Ipagarup siguro ta asawam. Apagimbagan ti anak yaw ti kastang aramidan na. Di na mapanunot. Nga manghano iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumteng total daw. Tulungan da ko matatang. Kasari tayo man ni Maricel. Barang dengganda kayo. Kumusta kan? Lyra apo? Nasaya at latamot, lolo. Ay, ninanang lata ti kasarita yun Tada pa'y atendarak a birthday party. Nakaumay ka mo, tatang. Manang, na kayon ti makamu a makisarita ken ni lolo. Amangan numalada wakiti papanak. O sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko. Papakas jay ti kawas ti anak mo. Makikita ti tiyan na. Tatang, kas di ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasang hindi anak mo, Maricel. Isurum kuma, ito husto adalan. Kat kas tamot tar aramidag, tatang. Anya ti panagkunayo aya. Ipalubos ko ayamot ang maisagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyente anak mo, ang mga numayaw awan to. Sana da ka sa magbagaam? Saan nga amin nakidawon na ka itid mo, nga oras-an mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak ko, tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Bidot ti kastawagas mo anak ko. Saan a panangisakit, ken panangipatag iti anak mo ti kasta. Panangispoil ti kasta nga aramida manak ko. Sa di no tayo tanak ta bakit? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kat no rabi, Ay nasaanin nga ubing di anak ta. kasano, nagdadaka sa mapasama ken kwa na. Ay na, yan da tayong kumakapo. Adday ta ka manen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka diti panagtalik mo kan kwa na. Pinalubusan pa'y lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupuk ta ti anak ta dito'y balay. Sana kasta ti kahit ko asawan. Istrikto ang kumamot no may papaniti ka kasta banag. Nang ron agad di mo mat makitkita no anya tar aramida na ijay. Di mo ammo, nupod no a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay agawid to kadilat na. Negatibo la akanayon ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala nagawid, Lyra. Alas 6 ni tagsaba. Sa dino tinagturuga mi darabi. Iti ayan ti gayem ko, tatang. At damat ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Amangan no niya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsaya atam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa imot? Kitno kanayo na kontraan yung dagiti aramidan ni nanang para kanya. Gaputadyak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Anyaman daytan aya, Benson. Kasarita yung man ni tatang nanang. Kaya't kung tagi na makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen nanang. Apay manen aya nga ungtam ti anak na. Damdama ka kilaeng, nagturugan na itirabi. Agromin ti kastar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biyag ti balasang ti kastalakay. Di mo istriktuan ti anak ta. Tamangan no grebelde. Bakit? Ayan ni Lyra. Aday je banyo. Ape asan manen asimra? Manon nga aldaw tilangan na Ha? Anya ti makos pasama kita nakta? Apay nga agbakbakwa. Diyak mo Mala, tamapanak man iti ayan na.